Nasib. Gini amat hidup di dunia. Terbuka duit, utang loba. Tengah hari ojek yang sepi pisan sini. Saya tahu ada penghuni ya kali Pak ya. Ada di badan gua. Ada. Sepi. Emang dasar bujangan mah beli esnya kayak begini. Bete. Nah, duit Niis di dia. Si Agus. Pusing. Ngapa lu ngelamun di kebun lu? Gabut. Gak ada duit kita gabut. Hari kerjaan dong. Ada enggak? Malah diem orang. Iya. Lah lu tuh masih muda pakai segala pusing, puyeng, orang gak berduit. Lalu gimana sih? Utang bang. Lo ibarat kata mah enggak. This is my first right now, stay together for the kid. Lo tahu ah bocah dikasih taunya. Orang utang gitu. No kata teman gue no barusan no narik ojek no. Daripada ngelamun beli kayak lo. Iya narik ojek. Lah so itu deket bengkel no. Langsung lo narik ojek lo. Ngojek ya bang ya? Bocah ngelamun bae bukan ngegawe ge ngapain ge ojek tarik. Gatel lagi. Agus kayak. Tukang ojek ya. Lagi apa sih kayak Ganing? Ganing aneh nemen. Wah tak lapor abang gua. Lo gun PL lu ngagetin gua lu. Buset dah lu sih. Lu ngapa? Bocah Itu Agus parah banget banget. ngapa sih Agus lagi Agus. Tadi Agus lagi narik ojek. Oh, narik ojek itu mah gue yang nyuruh deh daripada dia ngelamun gitu, di mari dicatok ulan tapi mana gue yang nyuruh no narik ojek. Diam dulu. Isi Agus agak lain tadi pokoknya. Gue lihat tadi dia Lu ngomong pakai kol-kolah ngaji lu. Kita samperin dulu aja yuk. Ya udah yuk, kita samperin. Wah, parah kan Agus kan. Wah. Bocah, PA bener tuh sial dia kalan bocah. Kurang kerjaan itu. Ayo Bang, kita samperin Ya Bang. udah diem. Ini urusan gue si Agus, dia sono. Ya udah sono balik. Bola Pak RT aja ya. Ya lu sono balik, dia sono balik. Udah sono. Itu bocah kita itu. Tadi lu narik ojek. Tarik nih, Bang. Ada bocah PA nih, bocah nih.